Kako je moguće da čovjek koji je stajao na samom vrhu revolucije, čovjek koji je pripadao najužem krugu stvaralaca nove Jugoslavije i delio sudbinu partizanskog pokreta u najtežim danima rata, završi kao neko koji je u najopasnijem trenutku istorije okrenuo leđa sopstvenoj zemlji i stao na stranu Josifa Visarionovića Staljina. U istorijskim zapisima i kolektivnom sećanju ostala su mnoga imena koja su obeležila epohu socijalizma, ali malo je sudbina koje nose tako težak teret tajne, ideološke drame i potpunog političkog sloma kao sudbina čoveka poznatog pod ilegalnim imenom Crni. Ko je zaista bio Sreten Žujović i zašto je u sukobu koji je mogao da zbriše Jugoslaviju sa geografske karte izabrao Moskvu umjesto Beograda, ostaje jedno od najintrigantnijih pitanja naše posleratne istorije. To nije bila obična politička nesuglasica, niti prolazni sukob mišljenja unutar jedne partije, već trenutak kada se lomila sudbina miliona ljudi, a vernost merila životom. Da bismo razumeli dubinu ovog pada, moramo se vratiti u 1948. godinu, u atmosferu teškog, ali ponosnog poratnog vremena. Jugoslavija je bila zemlja koja je tek izašla iz pepela Drugog svjetskog rata, strahovito iskrpljena, razrušena, sa svežim ranama i stotinama hiljada žrtava, čija se senka još uvek osjećala u svakom gradu i selu. Pa ipak, uprkos toj materijalnoj bedi, politički vrh u Beogradu zračio je neverovatnom samouverenošću. Jugoslovenski komunisti su se osjećali pobedonosno, jer su bili jedini pokret otpora u Evropi koji je sopstvenim snagama, uz minimalnu spoljnu pomoć, uspeo da oslobodi svoju teritoriju i izgradi novi društveni poredak. Spolja gledano, jugoslovenski vrh je delovao kao monolit, gvozdeni krug saboraca koje je povezala krv prolivena na Sutjesci, Neretvi i u ilegalnim ćelijama predratnih zatvora. Međutim, iza zatvorenih vrata, u kabinetima obavijenim dimom jeftinog duvana i teškom tišinom, vodila se drugačija borba. Postojale su ogromne dileme, duboki strahovi i pritisak koji je dolazio sa istoka. Pritisak koji je bio toliko snažan da je pretio da smrvi sve što je godinama građeno. Ako ste novi ovde, kliknite na dugme subscribe i uključite zvonce za obaveštenja kako biste redovno pratili naš sadržaj. Gledalac i istraživač ove epohe moraju osjetiti da ovo nije priča samo o jednom čoveku koji je doneo pogrešnu odluku, već o prelomnom trenutku kada se ceo sistem našao pred moralnim i političkim ponorom, pitajući se kome se zapravo duguje vrhunska lojalnost. Josipu Brozu Titu, domaćoj partiji, Sovjetskom savezu kao svetioniku svetskog komunizma ili samoj apstraktnoj ideji revolucije koja je zahtevala apsolutnu poslušnost prema Kremlju. Sreten Žujović Crni nije bio sporedna figura na ovoj istorijskoj šahovskoj tabli. Rođen krajem 19. veka u uglednoj porodici, on je rano bio privučen idejama socijalne pravde i radničkog pokreta. Njegovo političko formiranje oblikovalo se u teškim uslovima kraljevske diktature, kada je pripadnost komunističkoj partiji značila automatsku osudu na robiju, progon i stalnu životnu opasnost. Žujović je bio ozbiljan, strog i duboko posvećen partijski radnik. Njegov ulazak u visoke krugove komunističkog pokreta nije bio slučajan. On je bio čovek od akcije, ali i od teorije, neko ko je uživao ogromno poštovanje među ilegalcima. Pre rata, on je organizovao partijske ćelije, prenosio zabranjenu literaturu i postepeno gradio svoj autoritet unutar organizacije. Kada je izbio rat, Žujović je bio u samom jezgru ustanka. Kao član vrhovnog štaba i jedan od ključnih organizatora partizanskih odreda, on je sa Titom prolazio kroz najstrašnije ofanzive. Njegovo ilegalno ime, Crni, postalo je simbol discipline i nepokolebljivosti. On je pripadao onoj retkoj generaciji ljudi koji nisu samo držali govore o revoluciji iz bezbedne udaljenosti, već su za nju svakodnevno rizikovali sopstveni život, svesno žrtvujući mladost, komfor i ličnu budućnost zarad ideala u koje su verovali bez ostatka. Nakon oslobođenja 1945. godine, njegov položaj u novoj hijerarhiji vlasti bio je cementiran. Žujović postaje savezni ministar financija, general potpukovnik Jugoslovenske armije i član najužeg rukovodstva partije. Njegova reč je imala težinu, a njegov potpis je krojio ekonomsku stvarnost nove države. Upravo zbog te visoke pozicije, njegov kasniji pad nije bio običan politički incident, niti rutinska smena kakvih je bilo u istoriji socijalizma.
Njegov slučaj je bio smrtonosno opasan za jugoslovenski režim upravo zato što optužba za izdaju nije stizala sa periferije sistema, od nekog nezadovoljnog disidenta ili poraženog buržoaskog političara. Ona je dolazila iz samog srca vlasti, iz epicentra donošenja odluka. Kada čovjek takvog kalibra, koji sedi na sastancima politbiroa i zna sve tajne države u nastajanju, odluči da se usprotivi zvaničnom kursu, to šalje signal da sistem puca iznutra, na mestu gde bi morao biti najjači. Da bismo shvatili zašto je Žujović doneo odluku koja će ga koštati svega, moramo rasvetliti istorijski kontekst sukoba između Tita i Staljina. Sukoba koji je u istoriji zapisan pod imenom Rezolucija Informbiroa. Godina 1948. bila je prelomna tačka 20. veka. Sukob između Beograda i Moskve nije bio tek obična prepirka dvojice komunističkih vođa oko sitnih geopolitičkih interesa ili tumačenja marksističke literature. Josif Visarionovič Staljin je u tom trenutku bio najmoćniji čovjek istočne hemisfere, neprikosnoveni vođa koji je slomio nacističku Nemačku i čija je Crvena armija stajala na granicama zapadne Evrope. Za milione komunista širom sveta, Moskva nije bila samo glavni grad jedne države, već centar ideološke istine, nepogrešivi Vatikan radničke klase, odakle su dolazile direktive koje se ne preispituju. U takvom svetu, Titovo odbijanje da se pokori Staljinovim zahtevima, njegovo insistiranje na ekonomskoj i političkoj nezavisnosti Jugoslavije, delovalo je ne samo šokantno i hrabro, već za mnoge i kao čista politička samoubilačka jeres. Bilo je to vreme kada se verovalo da niko ne može preživjeti Staljinov gnev i da je suprotstavljanje Kremlju ravno skoku u ambis. Jugoslovenska javnost u tom trenutku nije u potpunosti bila svesna dubine krize, ali je politička elita dobro znala da se zemlja nalazi pred neposrednom egzistencijalnom opasnošću. Jugoslavija je mogla da se suoči sa potpunom ekonomskom blokadom, unutrašnjim pobunama koje bi organizovali prosovjetski elementi, masovnim političkim čistkama, pa čak i vojnom intervencijom Sovjetskog saveza i njegovih satelita koji su već počeli da gomilaju trupe na jugoslovenskim granicama. U vazduhu je visila paranoja. Svaka reč, svaki pogled, svako preispitivanje zvaničnih stavova partije moglo je biti protumačeno kao čin veleizdaje. U toj atmosferi straha i neizvesnosti, pitanje lojalnosti prestalo je da bude stvar političke debate i postalo je pitanje golog preživljavanja, slobode i opstanka same države. U središte te paranoje stupa Sreten Žujović Crni. Kako su se odnosi između Beograda i Moskve pogoršavali, a tajna pisma puna optužbi stizala iz Kremlja na adresu Jugoslovenskog centralnog komiteta, Žujović je počeo da se izdvaja iz monolitnog bloka. On je, zajedno sa Andrijom Hebrangom, postao čovjek koji je otvoreno izrazio sumnju u opravdanost suprotstavljanja Staljinu. Istorijski izvori ne govore o nekakvim hollywoodskim zaverama ili tajnim sastancima u mračnim beogradskim ulicama, već o dubokom političkom raskolu koji se odigravao na sednicama partijskog vrha. Žujović je optužen da je sovjetskim diplomatama i obaveštajcima prenosio informacije o stavovima jugoslovenskog rukovodstva, delujući kao produžena ruka Moskve unutar Beograda. Kada su ga drugovi iz politbiroa pritisli pitanjima i zahtevali od njega da osudi Staljinova pisma u kojima se jugoslovensko rukovodstvo optužuje za antisovjetizam i skretanje sa marksističkog puta, Žujović je odbio da se povinuje. Za njega je prekid veza sa Sovjetskim savezom bio neprihvatljiv. Analizirajući njegove motive, istoričari i danas postavljaju pitanje šta je navelo iskusnog revolucionara na takav korak. Da li je Sreten Žujović bio ideološki tvrd, dogmatski komunista koji je iskreno verovao da bez Sovjetskog saveza i Staljinovog vođstva socijalistička revolucija nema nikakvu šansu za opstanak? Za generaciju kojoj je Moskva godinama bila jedina nada i svetionik, tokom dugih godina ilegale i rata, ideja da se Staljinu kaže istorijsko ne, mogla je delovati kao izdaja samih temelja njihove vere. Iz te perspektive, Žujović je možda smatrao da Tito vodi zemlju u propast, u naručje zapadnih kapitalističkih sila i da je njegova dužnost prema radničkoj klasi da ostane veran Sovjetskom savezu pod svaku cenu. Sa druge strane, moguće je da je u njemu prevladao čist politički realizam pomešan sa strahom. Možda je Žujović jednostavno verovao da Jugoslavija nema nikakve šanse u sukobu sa sovjetskim džinom,
da Tito ne može preživjeti Staljinov pritisak i da je raskid sa Moskvom katastrofalna greška koja će dovesti do uništenja zemlje i povratka starog poretka. Za čoveka koji je proveo život u disciplinovanoj vojnoj i partijskoj strukturi, koncept neposlušnosti prema vrhovnom autoritetu u Kremlju bio je prosto nezamisliv. Politička drama njegovog pada bila je brza i nemilosrdna. U sistemu koji se borio za sopstveni život, optužba za nelojalnost nije značila samo promjenu resora ili odlazak u prevremenu penziju. Ona je podrazumevala potpuno moralno i društveno uništenje. Čovjek koji je još juče bio slavljeni heroj, visoki državni funkcioner čije su slike visile po javnim ustanovama i čiji su govori štampani u novinama, preko noći je pretvoren u sumnjivca, neprijatelja naroda i opomenu svima ostalima. Partijska mašinerija koju je sam Žujović pomagao da se izgradi, okrenula se protiv njega sa zastrašujućom efikasnošću. Na sednicama Centralnog komiteta, njegovi dojučerašnji ratni drugovi, ljudi sa kojima je delio posljednji komad hleba u rovovima, prekidali su ga, optuživali za kukavičluk, izdaju i saradnju sa stranim agenturama. To je pokazalo koliko je opasna bila dinamika tog vremena. Kada se zvanična linija partije promeni radi opstanka, svako ko ostane vezan za stare ideološke dogme biva odbačen i smrvljen. Žujović je ubrzo smenjen sa svih državnih i partijskih funkcija, lišen činova i stavljen u izolaciju. Njegovo hapšenje i boravak u zatvoru pod strogom kontrolom državne bezbednosti bili su obavijeni velom tajne. Za razliku od hiljada drugih koji su završili na zloglasnom Golom otoku, Žujović je kao figura iz samog vrha držan u posebnim uslovima, izolovan od sveta, dok je sistem pokušavao da slomi njegov otpor i dobije priznanje greha. Njegov pad nije bio samo lična tragedija jednog čoveka i njegove porodice, već jasna i hladna politička poruka poslata celoj partijskoj i vojnoj strukturi. Kroz primjer Sretena Žujovića, jugoslovenski vrh je demonstrirao da niko nije nedodirljiv, da nikakve ratne zasluge, partijski staž ili bliskost sa Titom ne mogu spasiti onoga ko pokaže i najmanji znak kolebanja u trenutku kada je strah od Staljinove ruke bio na vrhuncu. Ovaj slučaj nam otvara prozor u specifičnu psihologiju komunističkog vrha tog vremena. To su bili ljudi koji su prošli kroz nezamisliva iskušenja, ilegalne zatvore Kraljevine Jugoslavije gde su mučeni, godine surovog gerilskog ratovanja, gubitak najbližih prijatelja i porodica. Verovali su da ih veže bratstvo skovano u vatri. Pa ipak, pred velikom istorijskom dilemom 1948. godine pokazalo se da jučerašnje prijateljstvo i zajednički provedene noći na marševima više nisu značili ništa. Kada je nastupila kriza, partijska biografija nije garantovala nikakvu sigurnost. U momentu kada je Tito prelomico i odlučio da se suprotstavi Moskvi, od svakog pojedinca u vrhu vlasti zahtevano je ne samo pasivno izvršavanje naređenja, već potpuna, fanatična politička vera u novi kurs. Vera koja je morala biti jača od svake racionalne sumnje i od svakog autoriteta koji je dolazio iz Kremlja. Kroz ovu priču se provlači i jedan širi, univerzalni motiv političke istorije, a to je saznanje da najveći i najopasniji neprijatelj jednog režima često ne dolazi s polja, sa suprotne strane ideološkog fronta. Najveći neprijatelj je skoro uvek čovek iznutra, insajder koji savršeno poznaje sistem, njegove mehanizme, ljude koji ga vode, njihove slabosti, strahove i najdublje čuvane tajne. Upravo zato je slučaj Sretena Žujovića imao tako snažan simbolički eho. On nije bio klasni neprijatelj, niti agent zapadnih kapitalističkih vlada. On je bio organski deo same te revolucije, izdanak iste ideologije i pripadnik iste vlasti koja ga je na kraju odbacila i osudila na zaborav. Istorija ne bi smela da ga prikazuje jednostrano, niti da od njega pravi karikaturalnog izdajnika iz jeftinih propagandnih pamfleta, ali isto tako ni neshvaćenog heroja. Njegova sudbina je sudbina čoveka uhvaćenog u zupčanike istorije koja se kretala prebrzo za njegove ideološke poglede. Za jedne, on je ostao čovek koji je u najsudonosnijem trenutku za opstanak jugoslovenske nezavisnosti bio spreman da žrtvuje suverenitet sopstvene zemlje zarad poslušnosti tuđem diktatoru. Za druge, on je bio tragični dogmatski komunista koji je iskreno, makar i duboko pogrešno, verovao da izvan sovjetskog okrilja nema pravog socijalizma i da je Titov put vodio u izdaju revolucije. Za treće pak, njegov slučaj je samo još jedan dokaz surovosti političke moći, primjer kako svaki režim,
Kada se bori za goli život, bez milosti stvara primere od svojih dojučerašnjih vođa kako bi obezbedio apsolutnu poslušnost ostalih. Žujović je kasnije, nakon godina provedenih u izolaciji i zatvoru, potpisao izjavu u kojoj je priznao svoje zablude, što mu je omogućilo da provede ostatak života u anonimnosti, daleko od očiju javnosti i političkog života koji je nekada krojio. Ali ta kasnija predaja i povlačenje nisu izbrisali dramu iz 1948. godine. Na samom kraju, ponovo se vraćamo na ono ključno pitanje koje visi nad ovom pričom kao mračna senka. Da li je Sreten Žujović Crni bio Staljinov čovek u Beogradu, žrtva jednog nemilosrdnog vremena paranoje, politički gubitnik koji je pogrešno procenio odnos snaga, ili večiti simbol najopasnijeg i najdubljeg raskola u istoriji socijalističke Jugoslavije? Istina je verovatno skrivena negde između tih krajnosti, u lavirintu ličnih uverenja, straha i ideološkog fanatizma. Ono što ostaje kao trajna pouka ovog istorijskog dosijeja jeste saznanje da se revolucije i veliki politički sistemi često ne obračunavaju najžešće sa svojim otvorenim neprijateljima, već sa sopstvenim ljudima, sa onima koji su ih gradili, a koji u nekom presudnom, prelomnom trenutku istorije podlegnu sumnji i poveruju u pogrešnog vođu.